Yasan ahyia enebio ye ba behwe eye questions ahodo bi a ewo senyare di presidenza ase. Ai aha eye guida conteacher bomodin se abiribiara woni me ebesua ade abom na afei wasan abetwere wodin sede ebe ya afifoforo ayesimu wonso nsa betimi aka eye wo patente no yanche ho no moma yenko ne yenkofwe questions ahodo bi no mu a ye behwe wo mo ene die di kan moma yentie ne yemfa ho anu yemra. Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si deve dare precedenza a destra. Wanu yi ene sei meda wase se woka se question nanu yi eye vera watwa adenti na ye vero na die di kan mamimu sa wo se sign ye da hai oti sign yase ai sign we eye sign bia o se wodare precedenza ewo eye a destra ai o se wo makwan e makasa efiri wunsani fan ba no saa kaase no etimi etisi eye ekwan ni mu enu nti question no se sei o se isegnare raffigurato preannuncia kire sei e chese pre-announce e bo wonkaye anase e bo kokko e wo bra ubedu eye incrocio eso ai o so bomodin se David dare precedenza a destra enu nti se de mekan ye ene se de question no e ka no e kope enu nti anu yi a eye kroje e masa asimbisa we eye sei vero. Question number 2 mama yenti ye yedi ka mamu sa o se sign what ya se de enya hwe nyabotre mama yenkoi. Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione. Wanu yi ene sei meda wase se woka se anu yi no eye vera watwa adenti na ye vero na mamimu sa o se sign e da ha no what ya se yedi kan onti ase a enya hwe mechire mu ede akyerewo sign we eye precedenza sign a ekyerewo se dare precedenza ai onti ne mabia se black class na menchire mu nkyerɛwo na question no e ka asem bi a emma eye ntiase no asesa anase ntiase mu ayede mama yentie de question e ka no wo se il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione Messi we ye fa ne precedenza question no so say we nso eye prescrizione messi eye vero adentia dia tiane say ye ka say prescrizione eye abusua bia eye science ahodo maako miensa ehye eye saa san yase meka mu baako anase mienu di akyerewo menka ni nyina dia aka no ba no besua enu nti ye ka say prescrizione eye science ahodo bi te say eye precedenza obligo ena afi yakaba akon eno de ekyiri enu nti saa science ahodo miensa yi no wo mo hye abusua bi from se prescrizione ase enu nti bia na ye obligo sign ye betima ka se eye prescrizione ana eye vero precedenza sign ye betima ka se eye prescrizione ana eye vero enu nti enema anu ye we no nso eye vero if se we ngiri din ankasa de dare precedenza e wo sensi unici alternati enunti anu ye eno eye vero. Okay, mama yenko question number 3 mama yentie ni fa hu anu yemra. Il segnale raffigurato indica il ripristino della norma generale sulla precedenza. Wanu ye ene sei bedawase se woka se anu ye no eye vero watwa an eye vero adenti na eye vero yehwe san ya eda ha yi a ye kan se eye fi na diritto di precedenza enunti diritto di precedenza no aha ene ye fi ne enunti ne de black yi ayde abarato eye sign no jese ye twam sign no ankasa de na ka ye diritto di precedenza nanso ye de black no etwamu a ekire se diritto di precedenza no aha ene ba fi ne na question ne se dei osi segnare raffigurato indica il ripristino chere sei eno ni ade a o se odwene ho ripristino chere se restored enu nti science ahodo bi no mu a na ewo kwan su a na enam se diritto di precedenza nti enya adwuma no sisi ye de saa science no sign aye adwuma bio
enu nti CCA no also hu se first na wo dirito di presidenza ni kwan se mo obi kwan wo na wokro nanso fi na na ba ne de science ahodo ewo kwan no so nyinaa no ni nyinaa be hya ase aye adwuma enu nti ema anu yi a eye krogen masa asembisa we eye vero. Okay, mama yenkwai. Question number 4. Mama yentie ni enfa ho anu yi mra. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a 3 luci, dobbiamo dare la precedenza anche se il semaforo è a luce verde. Wanu yi ene sei. Medawase se woka se anu yi no eye force a wotwa. Ai eye force. Mama yenhwei. San ye da hoyi eye dare precedenza. Na obi bisa se esire na mihu se san yi eye dare precedenza. Abribia no bomoden sa obehwe se wunya san bi na se arrows a hye mfimfini ye mienu a hwe arrows ni ye. Edi kan hwe hunu se arrows no omo colors no eye baako anaso se eye sononko. Na de edi kan de wo na de wo ho ne se san a edi kan no eye wo dia ena de toso mienu eye ka wo no so firi wanim no ba no dia enu nti si yehwe eye saa san ye da ha yi a ye ne ye san ene eye ara edi kan yi a eye kokoyi enu nti ye ne ye da danger ena afi kasa omu firi ye nimu ba omo so de eye black yi a ekire se omo no omo presidenza nti wo se ye ne ye mo kwan no mo beseneko. Okay, question is today. Was in presenza di segnale raffigurato di semaforo a 3 luce, dobbiamo dare precedenza anche se il semaforo è a luce verde. Was se yeduru eye traffic light ase. Ai, yedu traffic light ase ya. O se yehunu se yebo modern se yebe dare precedenza yebe makwan e makasa omufiri anim kwan, omofiri anim no omaba. Empo se light no aso eye green se ye nkompo no a o se ye makwan derby eye force adenti na eye force aha ma mema mu teachings kakra e wa ha ye wo eye ekwan so tumi a edi kwan so tumi kase a e wo kwan so pa eye vigil eye police ni a ogina kwan ho a all direct traffic wono ene wo tumi kase pa e wo kwan ho ye firi eye police ni no so a na ye ba eye semaforo anase traffic light ono nso ene wo ye second in command a ono nso e wo kwan so se traffic light eni ho anase traffic light enya adwuma afei ene enya eye segnale verticale enu nti enya science a ejinagina ho wo nso tumi no eye kese na se science ejinagina ho no wo nso ni ho a eho ena afei ye ba segnare orizzontale. Yes, science ya dro mo fom. Na ha moma yentie. Ye bedru ha say no traffic light no eye adwuma because traffic light no aso luce verde. Kire se eye adwuma so green light eye adwuma. Senka eye luce gialla lampeggiante dia. Enke ebeka se traffic light no aye spento. Aha, kire se traffic light no edum. Na we no de eye adwuma. Nti eye adwuma no de segnare verticale no o se no eye din fi se panyini wo ho o se etie panyini no enu nti ne ma question we no anu yie no ekoye force no an o nti ne ma bia sen so a black classroom na me nkire wo yie enu nti question number 4 anu yie no eye false. Okay, mama yenko question number 5 mama yintie. Il segnale raffigurato può essere posto in una strada in cui una parte della carreggiata è sbarrata. Wanu yi NSA. Medawase. Se woka se anu yi eye vera wotwa. Ai sign we dem giri se yaka ho asam ne. Aha niti no. Men sanso enchechire mu bebre emfa ho. Eno ane se di din aye dare precedenza. Na question ne se dey. O se ye hu sa asan yi a. Aha ye hu sa asan yi a. O si yeti ase ne yehunu se eye carreggiata no sbarata. Ye kasa sbarata chese stretoia bi aba anase bibi asi makwan ne mu aye keto a. Ai aha restringimento anase stretoia bi ni nyina ye kasa bi a kasa ekwan ne mu aye de epu a. Enu nti bibi asi makwan no aye keto a.
enu nti eye vero eyampa every se ekwan a bibia simemu ayeketo ano na ye de saasan we eti so yemfansi senso woni koso ne mo ekwan a bibia simemu ayeketo a ebia na kwan na ye doppio senso di circulazione ekwan no ka bi ko na ka bi aba nenso nam se accident bi anaase se ekwan na ye fia nti no kama gise ba ko ma na nyonko kwan okowia na ono nso aba saa pepepe enu nti anu yie a eye krogen eye vero verissimo. Okay, mama yenko question number 6. Mama yentie ni yemfa ho anu yie mra. Il segnale raffigurato è un preavviso di dare precedenza sia a destra che a sinistra. Wanu yie ene sei. Meda wase se wokasa wanu yie eye vera, watwa eye vero. Ai, every say adenti na eye vero. The idea eye vero ni say saa san ya eda hai eye science mienu ene aka abom. One, the wase no a eye red triangle no eno eye dare precedenza. Ena afe ye wo panero integrativo bi a ye de ahye soro. A eno nsi ye fa no say eye distance. E kire say dopo 320 meters no devo dare precedenza. Emma eye e kasa omufri left and right. So when said yet here. Aha. Enu nti we ye preavviso e bo kokko anase bo nka ye say dopo 320 meters no o se wo dare precedenza. Eye a destra ene eye sinistra nyina. Ai enu nti sa pepepe ena o se wo ye enu nti ema anu yi a eye krogen ede masa asembisa we eye de eye vero. Question number 7. Mama mfa me picture in kosura. Okay. Question number 7. Mama yenko ni entie. Il segnale di figura A può essere ripetuto in formato piccolo e integrato con il pannello in figura B. Wanu yi ene sei. Meda wase se woka se anu yi no eye vera watwa. Eye vero papa. Adenti na eye vero. Dientia eye vero ne se sa science ye wo makomako ni mienu na wa ha. Segnare eye A ena afe eye B eno so ye panello integrativo. Okay, question is say sa eye segnare A yi ye betimi di segnare B e de attache no. Ai eyampa ye betimi di sa segnare B no attache eye se segnare A yi a e ka kire yen se ye ne ye wo diritto di precedenza o se ye hu se ye ne ye kwan no ene kese no ye ne ye ko ena afe ye wo ekwan ketua bi a so omufri strada secondaria so aye dey every left and right o mo ba be dey abetie se kwan ni mo enu nti ye ne wo mo so eye diritto di precedenza eye vero pa ye betime de eye panero integrativo we a tache eye sa segnare di eye precedenza ya eno ewo sori enu nti anu yi a eye krogen ede ma question we eye dey vero. Question number 8. Mama yentie ni yemfa ho anu yi mra. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. Wanu yi ene sei. Mediri se we die waka se efo pa efiri se eyampa. Question anu yi eye force. We enye danger sign. Sa sign ye da hai enye danger sign. Enu nti se question e ka kire se eye segnale di eye pericolo a also hu se we eye force anase eye falso. Eye falso. Maya ade pa maya ade afie mu nso amomeka class na omo de na momeka class na mentimi enkyere mu ade kama sere be ya 2026 a year of patente nso betimi agye wode moma yenkwai question number 8 nti we question number 8 okay eye falso okay moma yenkwai ene question number 9 moma yenhwe ne yemfa ho anu yemra. Il segnale raffigurato indica fine del limite di velocità. Wanu yi ene sei. Meda wase se woka se eye force a watwa ai eye force san ye da hai we eye fine eye diritto di precedenza fine diritto di precedenza no aha ene ba na wiye se medi kan aka kire se yas barato no anase de black etwamu no che se aha na ye fine etura bia ye de red ni twam but we de ye de black ni twam aha enu nti de etien we eye fine di diritto di precedenza we enye fine eye limited di velocità we enye mirika se mirika no awo ko no aha na esoti anase ba na wiye dabi
Enunti anu ye eye falso. Okay. Momi yanko question number 10. Mama yintie ni yamfa ho anu ye mra. Il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada senza diritto di precedenza. Wanu ye ene say. Meda wase se woka se anu ye no eye false a watwa. Eye false. Adenti na eye false. Dienti a eye false ene say sa san yi ankasa no ni din ye de yi. Eye diritto di precedenza. Diritto di precedenza. Na question so se dei. Question se eye il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada senza diritto di precedenza. Debi okase we no sign we yedi si eye ekwan a wonni eye diritto di precedenza so a eye false. If it's a sign ankasa ni din yedi diritto di precedenza enunti yedi si kwan a wo diritto di precedenza so nembom enye sensa. Enunti question we no the mano eye wrong eye sensa diritto di precedenza. Sensa non kwa no ene ma question no eye wrong. Enunti da bia no bomodin se ubetie questions ni yie na afi niam bia wonte ase no wabo modin se ubenya ase se de mede ma wi pepepe na afi no etimi aboa wo na wonso atimi age wo patente na bibia etimi akoyisu yi ede amanti anu yi no eye false. Mama yenhwe question number 11. Mama yentie ni amfa ho anu yi mra. Il segnale raffigurato consente la svolta a destra al prossimo incrocio. Wanu yi ene say. Meda wase se woka se anu yi no eye false a watwa. An eye false. Adenti na eye false. Question yi de pa. Na ebia unikla wa ma class nti no onti ase. Na ma memfa ka emre na menkyere ne ma kakra bi mu nkyerɛ wo. San ye da hayi no. Your friend say eye confluenza a destra. Confluenza a destra. Ni din ye confluenza a destra. Na osanso wo din ba ko bi ma your friend say eye corsia di accelerazione. Corsia di accelerazione. Kyerɛ sɛ wei eye kwan bi a eye kasa hodo efa saa kwan yi so ebetisi autostrada mu. Eye motorway ananso se strada extraurbana principale so omo betiso so enti no we no eye confluenza amoma yenhwe ye wade ba kwa na se mienu bi wo ha o se yehunu ade a wo se yete ase wo ha ne se zvotare anase zvota e kire sei e na afi consent so e kire sei me de ba form question is say isenyare we figurato consent kire say allow anansi we permit e ma kwan la zvota ye ka se zvota e kire say to turn inti zvota adesa kire say overturn e right eni e fen say o zvotare o turn left e na afi no wo say o turn left e wo eye prossimo incrocio dabi saa sign we ya yefe ne se confluence yi also ohunu se ekwan no eye senso unico enunti untimi nkotene eye right emfa ho dabi kosieri accelerazione so yemfesi kasa efiri so ba nemo kasa efiri so ba ne betisi autostrada na se strada extraurbana principale mo enunti ohun se wotene ma bi ase a o ma ohunu se question no eye false enunti moma yenko oba class amecheche ne mamu akere ai oba no bisua ade enunti question we na no ye eye false aha question number 12 moma yenti ai. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a 3 luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce gialla lampeggiante. Wanu ye ene sei meda wase se woka se anu ye no eye vera watwa ade na ye vero eye vero ene se saa san ye da hai da bia maka cho se unya san na se arrows mienu wo mu a hwe arrows no neti arrows na se ye hwe arrows mienu ye wo mu no ye hu se baako eye fita eno ye wo dia ena afi baako eye kokko enu nti fita no che se wo ena wo precedenza ena afi die ono ye kokko no oso no mom edare precedenza ma oso no mom ma okwan e ma wo besene okay ena afi question no se dey
o se in presenza di segnale raffigurato del semaforo a tre luci dobbiamo la precedenza. O se si yadru eye traffic light ase na se traffic light no o se bomodin se dobbiamo o se abbiamo la precedenza yene ena o se yekọ se semaforo a luce gialla lampeggianti enunti si no o se traffic light no I so yellow na bonani pre o se yemom ne yede yekọ abiri biara traffic light ebe bonani eso na adum yellow no eso na adum no ye fa ne se traffic light no adum anase enye adwuma ena se traffic light no se enye adwuma anase enso kora nso ani nyina nso enye adwuma saa enu nti so hu luche jale lampeggianti no a enye adwuma nti eba saa na obia wo precedenza na emom no o se wo hwe se baabi a wo nam no eye segnare verticale bi ebo ho a enu nti se wo hwe a we no segnare verticale bo ha enu eche yense ye ne wo precedenza nti ha sei no traffic light eni to me egi se ye nyina ye hwe segnare verticale no so na ye deko enu nti ye ne wo precedenza over cars a efiri yandim eyede eba no eso enu nti ema anu yi a ekode ma question we eye vero nti me pese me kire ni be mo na wote ase se de be ya wonka se mante ase. Question number 30 moma yenkwai enu nso anu yi ene sei Il segnale raffigurato è posto di norma 150 metri prima dell'incrocio. Wanu yi ene sei meda wase se wokasa anu yi no eye force a wotwa adenti na anu yi no force we eye dare precedenza inti no o dare precedenza a destra ne sinistra we enye pericolo na eya na o se normal ye disi 150 meters ansan wadru eye encroach anase bia saa baby asam no wa ba we ne de baby a segnare eye stretch attraversare no baby a stretch attraversare baby a kwan na no pem no eho na abedru na yede isiwo ye wo pre-aviso ho a eno bon kaye ansa na beduru na we ni se we nye pre-aviso we ni ye dare precedenza enu tu bedu eye segnare eye stretch attraversare no na isiwo enu nti we ye mfansi 150 meters no enu nti ema no eye force mama yenkwai. Question number 40 mama yentie ni mfa ho anu yemra. Il segnale raffigurato è posto sulle corsie di accelerazione delle autostrade. Wanu ye enesei meda wase se wokase anu ye no eye force a wotwa adenti na eye force sign we experience ye wo eye precedenza su eye strada secondaria bia ofiri a destra eba. Okay, question nso se o se il segnale raffigurato è posto sulla corsia di accelerazione della autostrada. O se we ye di si corsia di accelerazione so dabi we enfasi corsia di accelerazione so corsia di accelerazione no womono omuhunu dare precedenza ena afei wona main road no uhu eye confluenza wati ase uhu confluenza na ono no a ono nam eye acceleration no so no ono wahu dare precedenza enu nti anu ye no eye force mama yenko. Question number 15 mama yentie ni amfa ho anu ye mra. Il segnale raffigurato impone di arrestarsi e dare la precedenza prima di impegnare l'incrocio. Wanu yi ene sei meda wase se wokase eye vera watwa eye vero adesi na eye vero sa sign we eye segnale di stop no obbligatorio eye enchese abribia no prima di impegnare l'incrocio no o so bomodin se obere obefemare enunti o femare prima ansana uwia wadare precedenza na uwia wako enunti question no se il segnale raffigurato impone chese eye force eye enche impone chese force eye enche di arrestarsi chese ubegina dare la precedenza na afi wamma kwan prima di impegnare l'incrocio ansana watiesi kwan ni mu wayede wako enunti ansana abekono prima show se arrestare o fermarsi na afi nu wia wayede wadare eye precedenza na afi woko. Okay enunti eye sabe pepe
me kai wo bio se aha eye guida con teacher bomoden se oba be ka me ho na yesua de abomu na afi no 2026 year ya yesimu yi no wonso nsa betimi aka wo patent na awobre awomu ayenam snow mu ayenam ene eye ma mote bicycle so mu amo nante form no emwa o so wotimi tena wo ka mu na bibia etimi ekoma wo enu nti bomoden se oba be ka ho bi me number ene etwagu e wo screen ni so no fa frame na yeni nkomo na men show kama mama yen to aso question number 16 mama yen hwe said the question no eka Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione. Wanu yi ene say Meda wase se wakase anu yen eye force a watwa an eye force sign we ye sign bi a che se fine di diritto di precedenza diritto di precedenza hane ba na wie na esanso ye de eye 1 precedenza sign 2 eye prescrizione nemum osi segnare we ye indicazione a eye falso until we enye indicazione we enye indicazione ai enu nti ene ma question no anu ye eye false. Question number 17 uma yintie Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati. Wanu ye ene say meda wase se wakase eye false a watwa ai eye false adenti na eye false mama yen hwei arrows no ye de ene eye red cars e free animu ba eye black mom na wo precedenza ye ne ye de o se ye dare precedenza eno ano no ena question ne say il segnale raffigurato preannuncia cesare e bo kokko se il diritto di precedenza sensi unici na cese e bo kokko se mom na wo diritto di precedenza wo na wo akwanya sa wo se wo kro over car no e free wani mu ba da bi wo no da danger hwe ne hunu sa it also mom na wo se wo dare precedenza ema car no a onu wo free wani mu eba wono no arrow no eye black no okay anu nti we no eye falso. Question number 18 mama yintie ni emfa ho anu yemra Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione. Wanu yi ene say medawase se woka se anu yi no eye vera watwa an eye vera adenti na eye vera we eye segnale di prescrizione eye segnale di precedenza ai ni mienu nyina no eye ade a oyebi ni e frene say dare precedenza enu nti se woka se i segnale we eye prescrizione a echa se eye vero maka cho se three signs ene fall under prescrizione precedenza obbligo di akano di echi nam di akan ho okay mama yanko question number 18 anu ye no eye vero. Question number 19 mama yintie Il segnale raffigurato obbliga a dare precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra. Wanu ye ene say meda wase se woka se ye vera watwa eye vero adenti na ye vero sa we eye dare precedenza wo dare precedenza ma casa e free a destra e na afe e free sinistra eba. Question is today was il segnale raffigurato ye ka segnale raffigurato sign na da ho no ho asema na wo kantino eno de ya na enka question ne ho obbliga chesa eye nhye a dare precedenza i veicoli provenienti sia da destra che da sinistra eno ano pe ka se provenenti no ayana ebimo ho a word bi ho na ebribro mani so provenenti chese e free from e free elunti no dare precedenza e makasa e free ni faso eni bonkum so e ba no ma won kwan no wonko asem no enu anu no elunti anu ye no eye vero pa. Okay, question number 20 mama yinti ni emfa ho anu ye mra Il segnale raffigurato prescrive di dare la precedenza nei sensi unici alternati. Wahun elunti eya pa se eya question we ne sign we ne question asan ba sign kire no said ye etie medical ka kire o de ne red o da danger o se mom na amakwan emma de ono oba no o ye black ono otimi ebeseneko. Question is today was il segnale raffigurato prescrivi di dare la precedenza nei sensi unici alternati è vero verissimo pa elunti said ye etie no è vero
Question number 21. Muma yenhwe ni yemfa ho anu yemra. In presenza del segnale raffigurato inizia il doppio senso di circolazione. Wanu yi ene say. Meda wase se wo ka say ye force a watwa ye force. Arrows na edam mu yenhwe. Enye one color, eye two colors. Baako eye white. Wo na wo ye white no, che se wo na wo akwanya. E na afi second one no so ye red. Ono nso also ma akwan e ma wo besen ko. Eno nti we eye diritto di precedenza. What you say? Nanso question ni say, yehu san we experience say l'inizio di doppio senso di circolazione. Doppio senso di circolazione enti say eno eye ne arrows no, de air ba no, ene de air ko no, eni na color no eye one color eye black. Ena no kura mpole sanso she circle mu. Enya ade a eye bibi te say square say ya na say bibi atesa. Da bi eno nti she no so ne hunu say we anu yie no eye de eye falso. Question 22. Mama yentie. Il segnale raffigurato preannuncia incrocio con precedenza rispetto ai soli veicoli provenienti da destra. Wanu yi ene say. Meda wase se woka se anu yi no eye force a watwa. Adenti na eye force. Medical culture we eye diritto di precedenza. Na said ye question no ekeka no de enya ade a eye no kore enu nti ema no eye de eye force. Question number 23. Mama ye move on intentep ni yenko. Aha. Dia wonti ase bia ba class na minchire munchire. Meda ase. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a 3 luci, abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce verde e l'agente del traffico ci ordina di fermarci. Wanu yi ene say. Okay. Mama yenhwe. Question we your question bia o say nya abotre na ye fa ni ye tretre ne mem. O say in presenza di segnale san ye da hai. Edi kan sesa medical ka ho asem timen ka ho asem bio. Okay. Elunti o say in presenza di segnale raffigurato della semaforo 3 luci abbiamo la precedenza. Elunti si edru eye traffic light ase na se san we ebo ho a. O say ye ne abbiamo precedenza. Ye ne ni o say ye ko. Se la luce ve na se light no aso eye green. Na se agent no a wogina kwa ho no aka acha esi ye nyina mpo no a o se yeko. Dabi. Medical culture say the oye superior wa kwan so eye nipa a wogina kwa ho. That is the vigil. Ananse bia agent no a wogina police no a wogina ho no na ye superior wa kwan ho. And this is a police ni begina ho a all signs bia ni traffic light bia enye adwuma bio. And this is a police ni gina kwan ho na wo direct kwan. Se traffic light na eye adwuma se nya adwuma the police ni beka no o na wo se wotie. And this is the police ni na behwe na ye de yakọ enye sign bi esi ho anase traffic light no. And this is the police ni ka chense ye nyina o se ejina police ni ka chense ye nkwa o se yekọ. And nti we no ema anu yi a edema saa question we eye falso. Question number 24. Mama yentie. Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna rallentare per accertare che ci venga data la precedenza. Okay. Wanu yi ene say. Meda wase se woka se anu yi no eye vera, watwa eye vero. Adenti na eye vero. Yenim se we owo diritto di precedenza su eye strada secondaria omobetiesi eye main road no so no. Ai enu nti adbiri bia no duru hase ya o se orientare kire se tobo ase. Enu nti tobo ase emma eye kasa efiri wonifa ni ubonkumo ban bia na obi azbalia to obi ho na ni mirika na no woden enye se wo diritto di precedenza enti na di hum sa na woko o se orientare na afi no se hu behia so begina wagina se hu hina nso a na ene na wokro. Enu nti no eno nso ehu ehia pa. Enu nti anu yi a ema question we eye vero. Aha sa pepepe mama yenkwai. Question number 25 mama yintie ni emfa anu yemra. In presenza del segnale raffigurato non occorrono particolari cautele perché si ha la precedenza. Wanu yi ene say. Meda wase se wokasa anu yi no eye force a watwa an eye force. Adenti na eye force. Die enti eye force nse we eye diritto di precedenza. Na owo diritto di precedenza eno nkyere se uma wani na ho ewo kwan so. Se de yedi kan ye no. Eno nti owo diritto di precedenza kura o so bo modin se obamu wani ada ho na wama eye won senses ni nyina aye adwuma ewo kwan se de be yebetimi aboa na
oye ne bia na se accident bia emma kwan so enu nti anu yi a ekọ ede masa question we eye foul so aha enu nti mama yenko ai ebi wo ho a bawo den so ba class na mayede ekire mu yi a kire wo na onso watimi anya ne mba bi atene mba bi ase ai wo ye student na wante ase a ode efreme na mekire mu ye nkire na onye student dia kwakumensa memfreme be ka me class ho. Okay, question number 26 mama yentie. Il segnale raffigurato è posto su una strada che non ha diritto di precedenza. Wanu yi ene sei. Meda wase se woka se eye vera watcha adentina ye vero. Die nti eye vero ene se sa sign we eye mienu ai we eye dare precedenza ena panero integrativo bi akaje se dopo 320 meters or so dare precedenza ema a destra anche sia a sinistra. Ok, ena question is there was il segnale raffigurato è posto su strada che non ha diritto di precedenza. Ok, wasi sa sign we si ekwan a yenni eye diritto di precedenza eso ai ekwan a yenni akwanya se wasi yekoso ai anu nti eye no kora if say we no bedru encroach ho a o sa wo makwan e maka sa aka no bi bonkum ni fa no ombeti sim nti woni precedenza o sa wo dare precedenza anu nti eye vero pa. Okay, mama yenko question number 27 mama yentie ni emfa ho anu yemra. Il segnale raffigurato comporta di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada che si incrocia. Okay, wanu yi ene sei. Meda wase. Se woka se eye vera, watcha, adentina eye vero. Question is se ye nam kwa so a o se bomodin se ye bedare precedenza edi ama eye kasa wo mo echikurare o mo nam eye sa encroach no so endi sa junction so kasa o mo nam so no no se ye ma o mo kwan no mbesene ko so ho anya car bi o ne nam ne baabi o na wo ankasa wo ne nam Kumasi no obi nso nam Accra bi si da ma no kwan so na Kumasi krampo no sa junction na woduru so no e na kasa e wo so no o ma won kwan e ma obesene ko ne mo nye baabi foforo e de enu nti e ma anu yie no e de e ye vero. Question number 28 mama yinti aka 2 pene de ba na wiye. Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio con precedenza rispetto ai veicoli provenienti da sinistra, mentre si deve dare la precedenza a quelli provenienti da destra. Wanu yi ene sei. Meda wase se woka se anu yi no eye force a watwa adenti na eye force. Die nti eye force ne se question ne dɔɔso nanso ne nti ase eye kakra bi. Ne nti ase kakra bi ene se we no eye sign we ye sign bi a bache se uwo diritto di precedenza su veicoli a omufri wa destra eni wo sinistra eba nti wo mumie no ena wo se wo hwe na wo hunu se wo precedenza e wo so na momo yentie question se do kan wo se il segnale raffigurato preannuncia chese e bo kokko un incrocio con precedenza rispetto i veicoli provenienti da sinistra e wa abra wodi ani die ema kasa efiri wuni bonkum so ede eba aha na afi no devi dare precedenza quelli di provenienti da eye a destra na wodi ani die ema die efiri wu bonkum ba no na afi wo san so makwan ema eye kasa efiri wuni fa wa dare precedenza ede amomo we enye dare precedenza we eye diritto di precedenza wo ena wo akwanya se wo se woko eni kwa se wo dare precedenza so ati ase enu nti wo na wo akwanya se wo woko su eye ekwan no a efiri wo bonkum eni wo nifa ede eba no so enu nti se wo keka ni nyina abomu a emaye hunu se anu yie no eye de eye force. Okay. Okay, question number 29 mama yintie. Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione. Wanu yie enesei. Meda wase se wakasa anu yie no eye vero fi se watwa ai we eye prescrizione se di edi kan no obbligo eye precedenza omunyina mo yedei omaka prescrizione ho ai akaba akomenfa nka ho wa akofe. Okay, na we so yehu se sign ye 2 1 we ye preaviso di fermarsi dare precedenza. Okay, na yehu se ase no eye dare precedenza e na afi ye wo segnale di stop one chain e na afi 320 meters enti dopo 320 meters no ubegina wa dare precedenza. E na question say
il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione. Prescrizione è yampa è vero pa if say è precedenza anso è fall under prescrizione. Okay, me that's it. Question number 30, last but not the least. Mama intie. Il segnale raffigurato preannuncia che si incrocia sulla sinistra una strada di minore importanza. Quando yi ene say. Mena wase se wakase anu yi no eye vera watwa eye vero pa fi se wei wo diritto di precedenza su eye strada secondaria no a obetiesi main road no so no wono eye minor anase minor importance intino wono no woye ekwan bi a ne hu nhye da hia kese sa wate ase ai ne momini pete card mu de omu hu hia okay elunti sabe pepe ne tie anu yie no eye de eye vero papa okay mama yenko anu yie no eye vero meda wase say nenso watimi atenemu na ye de questions mako 30 ya efa eye precedence ho ede ababonten bidini bio eye guida con teacher pomoden se obefre me na obeka me class na ho na nyina atimi asuade abomu 2026 eye year of patente wonso bra na beje wodie na ye nyina ye ho ento yen dwumadie yi nso eye adom door to door na asoma sena medi dwumadie ebra wo se wo Italy krodua yi mu wo Europe ahodo aman so anase se wo America ne de keka ho saa pomoden se obefre adom door to door na wabeje wo niema ede afiri wo fie ede aka wo fie wo Ghana memu anase se baabi a wodi ko bia no wodi akọ ede ama wo nyame ya adom a ye besan ahia bio hwe ho so ye ne bo ho ban ade